Daya kiru omlong. Lada klem ya kiru omlong. Namarba. Ladangim ya kiru kakta ya kipajba. Ladang ya kiru kakta ya kipajba. Jika ega bengadon menong. Ya kano ka isu. Kaba persyak. Yau pajba. Kipajba ke hab ban yaki. Balai ki yaki. Na mentaka jingba lang. Jungi baro. Te ondaki la yaki pat. Syak bom syak syok. Syak perngat ki kendon anji ki baper. Hapo jong kaniga. Jala ke jungi. Yangi ki pajba. Te kita ki badon hakabor. Kumno ki yo hakabor. De mangaba pi bangitung yaki bakidon. Bakin yo hakabor. Mentala la syalik don borlut. Da pilet segi bang klem adhar omlong. Da pi apply kam klem adhar omlong. Da pilet hospital klem adhar kamlong. Baro koj omlong. Dangim don adhar ngim yo kaurishon. Dangim don adhar ngim yo yingduk. Ngim yo ying boduk. Te balai ke ikane. Hakipor mensua tang da ka ipik kalap yang lut. Kaurashon jingduk hospital kam sorkar. Scholarship la biang lut. Tang da ka ipik. Te balai ka jingkeli ke jungah kan kapor ke bemta kalong ba. Balai don kam ban le ya utau adhar. Haba ka ipik ni la don. Ban pensisya bangidei utraisnong. Jong kanika ri India ke jungi. Te balai bangi haban pendon kam ya uta. Hoit nakaliang kita gibriu ki bedon hagabor ngim penbor kiong. Henrika dei pat hi ka jing penbor. Namar balai. Namar baki khanglut. Habaro ki jing don kam ki babangi upajba. Ngidon ngidei banyo. Kari India lani ka jela me khalia ka jungi kam dei kata kari kam dei kata ka jela kari sensar pajba. Kala dei kata kari ka jing sensar sim. Kumagi por mensua. Haga ketin ka jong blei ka jing sensar utau sim nebuk kanesar sim. Ka jing sensar jong kita ki sim herot. Ka dei ha kane apo jong kane ka jela ka jungi. Ngimnut syuk benong bakari India ka jungi ka dei gari sensar pajba. Namar ba la syak kontrol da kita ki briu ki badan hagabor. Nuksa kumha u COVID-19 ki bom don ya vaksin. Kimyo benlek jingeseng, kimyo benlek yau, kimyo ya ka benlek don kam chani satai ki bom don ya vaksin. Kane kadai ka jingle don bor. Kasyong ho pajba ken, kasyong ka mon lade ken. Ngakan mau hak tugas kelam bawan wa kelam COVID-19 kabakiong. Bunsin ngasa yasat bat kini ki pastor, bat ki teman basan ki bagaya kendu. La ka dia po balang, la ka dia sabar ka balang, la ka dia ki ha kena ki jaka. Kumno pilong Kristen, kumno pilong kita kinong syarai Kristen, kinong syarai balang. Lada om don ka vaksin pat om yok banda jingaseng. Balai pi pendrung kata hapo ka yin ka bakentang. Hato pingit. Ya kum kita ki nang balang. Ngim dei ban ngit lumar. Tang namar bagi degi pastor
tang namar bagi di temen pesan, tang namar bagi di kimi balang, tang namar bagi di kun samla balang. Ngim dei ban syanya kelumar. Ngangam namai vaksin adu menta. Adhar dengan lasion. Tang ba ngasion pat nak kemun subha ka jengah. Om bawan ban penbor yang ah. Oi, kibason aikin son. Kibale yau adhar aikin le. Kibom le pat wat nom penbor. Ya ka sorkar India ne ya ka sorkar jelah. Raka bakta ya pai ba. Pim dei ban long nyang ko ngu. Kei ke bapa. Pi dei ban nyasaj. Namar la pa khnang ya pi. Ba pin long ginong nyasaj. Om tang ya ka ban ko ngu. Piap ban nyasaj namanta jingi upai ba. Ka jinge ka jing khia ka jing son jongi upai ba. Kano ka isu ka ba persya jaj bendriu. Ngiyaki na kapor sa kapor. Ngisya bom ngisya tit. Ngisya pengat. Hagi kenon an ba per. Ngidawa ILP ru ka ILP kam hadu menta. 4 urlong. Ngidon kam ya ka ILP hapo junga jala ka jingi. Ngidon kam ru. Ya ka artikel 371 hapo junga jala ka jingi. Kenang ba bangi ngin suk. Kenang ba ka government kam nomla ya ka ban penbor. Ya kano. Kaba manga ban mapingi persya. Denmark kata kataw ngi don kam ya ka artikel 371. Sibun gijing pata jung artikel 371. Menagane la de kay ka baja menta sipo ni grim ru. Henry kakta yangi upai ba. Kita ki briu ki don ha ka bor ni syanya ya ki. Ni snga nya badon maki. Pleng onda la ya kedu berki. Kidei kita ki suri ki bamut ban bamdo yang ngaba dia pi. Dia nomor kata kapai ba. Ngai kublai kerpang. Ya ka im. Bakala peniat. Ya ka ni ka jingalang. Hoi pimat uslap. Pimat kaler. Pimat ki jing sya bom jing sya pimat ki jing sya kren sya ben sya ko. Henry. Ki nong yalam hi. Ki badon ki jing kli na mata gari bejai bendriu. Ki dei utau ding sando. Di tanggane kublai sibun.